biravugwa biriko biraca kuri za mbuga ngurukana bumenyi ariko ikirukuri coco nuko ikete ryanditswe n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu rimusaba yuko yo kwitaba i Burundi vyihuta ryo twararibonye kandi twibaza yuko ari nyakuri atawamubesheye. Rero amakuru ariko aravugwa hirya no hino atangaza abantu benshi bavuga bati uyu mukenyezi yaramaze amezi 3 gusa bamurungitse mu gihugu c'Ubufaransa guserukira u Burundi. Ntibumva ingene inyuma y'amezi 3 bamatumye ko gihutihuti. Ariko amakuru ariko aravugwa nuko yoba yaragiye mu birori byo kugurura ruriya rwibutso rw'Ipari umukuru w'igihugu Paul Kagame c'u Rwanda yagiyemwo na Macron niho yari amajambo yavuzwe abantu byabara yakurikiye. Ruriya rwibutso rero n'ikintu gikomeye cyane ku mateka y'u Rwanda kubona rwashoboye kubakwa mu Faransa. Ababizi barazi yuko ari ikintu gikomeye cyane mu mateka. Biravugwa rero yuko uyu mudame yoba yaragiye muri ivyo birori byo kugurura urwo rwibutso. Abantu rero benshi bariko barikeka yuko kubona leta ya CNDD-FDD ikimutumako igihutihuti bishobora kuba byavuye kuri uko kuntu yoba yaragiye muri ivyo birori byo kugurura urwo rwibutso. Ibi rero bibaye ari byo ntawe byotangaza kuko leta ya CNDD-FDD murazi. Yes, reka twongere tubaye mwaramutse abandi tubaye mwiriwe bitewe n'ubuce muherereyemo ku isi, abari muri Amerika, muri Canada ndetse no muri Australia, abari Burayi, Sweden, Norvège, mu Bubiligi, mu Budage, mu Buholande, mwese tubahaye mwiriwe ndetse tutibagiwe abari muri Afrika, mu Rwanda, i Burundi, abari muri Tanzania, Kenya, Nairobi, abari Bugande ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese turabaramukije tubahaye mwiriwe. Uyu munsi ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, aho tuje kubagezaho amakuru ya muri kino gicamunsi. Cyane cyane turi buze kwibanda mu makuru cyane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko turaza kuvuga n'ibindi bice, turagera mu Burundi, tugere mu Bufaransa, hose turaza kuhavuga tubabwira amakuru yaho. Ariko reka duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane reka tujye mu Minembwe, nituva Minembwe turajya za Point0 Bibogobogo ndetse tugere na Uvira, tubone kwambukiranya imipaka tujya mu Burundi n'ahandi bice. Rero mwese mukurikirana Tawala TV, reka tubakangurire gukanda subscribe kugira ngo mukore share, comment kugira ngo ibiganiro n'amakuru byacu bizajye bibageraho igihe. Reka tubabwire rino jambo ngo duhaye mpore abantu mwese muri kugenda mubura abanyu, muri kubura ababyeyi. Mwabonye nkano mu gihugu cya Kenya aho dutuye, aho twabuze umubyeyi wari umaze iminsi arwaye. Reka twihanganishe abakomoka kuri uwo mubyeyi ndetse n'umufasha we, tubabwire ngo mpore kandi mukomeze kwihangana. Isi niko imeze, ariko umubyeyi wacu aho yatashe, nk'uko tubivuga nk'abizera Imana, niho heza kandi tuzongera tumusangeyo, tuzongera tumubonaho, muzamubona ubudapfa, muzabana nawe iteka ryose. Ndetse tubwira ngo n'ababonye, n'abakoze, n'abarwayi n'abandi bafite ibibazo, mwese tubabwira ngo mpore, mukomeze mwihangane, Imana irahari kandi ibakize. Rero reka duhere mu Minembwe, aho hakomeje kuba ibitero bya drone biri kwica abanyamurenge, ndetse izo drone zikaba zikomeje kurasa muri za Gakenke, Mikenke, Bidegu ndetse na Karingi n'ubundi kugeza aya masaha, ariko turaza kubakurikirana kugeza nimugoroba amakuru. Ariko n'ubundi hakomeje bwa bwicanyi bw'intambara yo hejuru ya drone, aho barashisha drone naho abahatuye nta n'imbunda bafite, aho kugira ngo bajye kurasa abo bahanganye
amadubu twirwaneho MRDP na AFC M23 aho ngo bagende bahangane nabo ariko bakagenda kurasa mu baturage. Nibibabaje bari kubuza umutekano abaturage batuye hariya muri Minembwe. Reka tubwire ko leta ya Kinshasa ikomeje gukora ibibi ndetse n'amahano mabi yo kwica abaturage bayo, kuko bari abaturage bari mu Minembwe ni abaturage ba Kongo. Nubwo benshi baba bumva ko ari abanyarwanda nako babita abanyarwanda, ariko abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni abaturage bahavukiye, bahamaze imyaka n'imyaka kuva mu gihe independence itaraba cyangwa se ubwigenge butaraba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge bari muri iriya misozi. Rero reka tubwire abantu yuko ubwicanyi twamaganye, ubwicanyi bwa Kisekedi ariko komeza agirira abaturage bahariya. Abayisilamu banze ko itegeko nshinga rihinduka. Iryo ni idini, muribuka ko itegeko nshinga Kisekedi ari gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere yiyamamaze manda ya gatatu. Muribuka neza yuko amatorero amwe n'amwe cyane cyane habanje Katolike ubwo yamaganaga ikangurira abayoboke bayo ndetse n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ati twamagane Perezida Kisekedi ushaka guhindura itegeko nshinga. Kubera iki? Ibyo ntitubikeneye kuko n'ubundi Kisekedi ntacyo atumariye cyane icyo ari gukora uretse kuzana intambara mu gihugu, kutaza amahoro. Niyo mpamvu rero Islam nayo bavuze ati no ntidukeneye yuko itegeko nshinga rihinduka. Twebwe ibyo bari kuza batubwira ngo twigishe abaturage, twumvishe abaturage kugira ngo bigishe hejuru y'itegeko nshinga ya referendum, byaranze. Igisekedi arashaka kwigana, sinzi icyo nabivuga ariko ntibyashoboka. Nimba mwarabibonye iri tegeko abaturage bo mu Rwanda nibo baryihinduriye, ntago itegeko nshinga ry'u Rwanda ryo guhindura referendum cyangwa se ryo kongera manda Perezida Kagame ntago ryigeze rikorwa na guverinoma cyangwa ngo rikorwe na perezida ubwiwe, ahubwo ryakozwe n'abaturage bonyine. Bavuze ngo turacyagukeneye, turacyashaka yuko tuyobora, niwe tugikeneye, turacyakunyotewe bitewe n'igihugu uburyo uri kucyubaka. Turabona nta wundi ushobora kucyubaka, bituma rero referendum ihinduka. Biravuga ngo tukongeye iyindi manda y'imyaka 7. Niyo mpamvu mwabonye Perezida Paul Kagame yakomeje gutegeka kiriya gihugu, agitegetse kubwo abaturage, kubera ko abaturage bemeye ndetse banashimangira yuko ari perezida mwiza, ndetse n'amahanga menshi avuga ati koko perezida mwiza ni Paul Kagame. Hari na benshi bagiye bavuga ati muri Afurika nta muntu turabona umeze nka Paul Kagame. Natwe turanabishimangira rwose. Perezida Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ayoboye neza, bigatuma n'abaturage bavuga ngo itegeko nshinga rwose nirihinduke, akomeze ayobore u Rwanda. Rero Kisekedi nawe ariko we biramwangiye, abaturage baravuga ati no, kubera ku madini baravuga ati no, ntabwo rigomba guhinduka. Ubwo arashaka kubikora ku ngufu. Niyo mpamvu n'ushatse gupinga cyane mu bayobozi hariya bagakora uburyo bwose bamuhitana cyangwa se bakamwica. Muri Uvira hakomeje kumvikana amasasu. Uvira humvikanye amasasu ndetse bikavugwa yuko haje no kuraswa umukuru w'urubyiruko ukuriye urubyiruko rwa Uvira. Bivugwa yuko yarashwe. Ni ukuvuga ngo muri Uvira nk'uko tubizi namwe nta mutekano uriyo, hakomeje kubera akavuyo k'abazalendo bakomeje kurasa abaturage. Nuko rero aho havuyeho no kuraswa k'umuturage cyangwa se umuyobozi ukuriye urubyiruko rwa Uvira, ngo tutazi nimba yahitanywe cyangwa se nimba yakomeretse. Rero n'ayo makuru ya Uvira yuko harimo akavuyo ndetse n'ubwicanyi bw'indengakamere. Reka tubabwire yuko Muniga Ntama ubu yageze Pwenzero hamwe bandi yatwaye b'abahibu, abasirikare b'abahibu, abo yatwaye za Pwenzero kugira ngo bajye gukora ubwicanyi mu karere ka Minembwe cyangwa se mu misozi miremire ya Minembwe. Ubwo rero umwanzi w'abanyamurenge akaba ari n'umunyamurenge wo bita
leta Munigantama cyamuvanye muri Amerika kimujyana hariya kugira ngo abashe gukora icyama. Twumvishe ngo arashaka gukora icyama ngo akite ngo ni twirwaneho y'ukuri. Ni ukuvuga ngo rero sinzi iyo twirwaneho y'ukuri azaba ari kumwe n'abahibu n'abazalendo na FDLR. Iyo twirwaneho ntago ibaho nta n'izabaho. Munigantama burya baravuga ngo ushaka urupfu asoma impyisi, kubera ko Munigantama ubwa mbere yarahushijwe ndetse ubwo yirukanka agatabaza, yirukanka za Bibogobogo bamwikoreye. Rero ikimujanye hariya Kwezero azakibona, azibeshe yinjire, ibindi muzabyibonera byiwe. Ico ni inama twamugira yuko ubwo butwari ushaka kugaragaza yuko ugiye kwica bene wanyu nibwo bizakugaruka kandi amaherezo yawe uzayabona. Rero Munigantama akomeje kuba ibandi no kuba umwicanyi no kuba umwanzi w'Abanyamulenge mu buryo yazamuye abahibu kugira ngo bajye kurasa Abanyamulenge. Karemi koalisiyo yerekeje mu misozi miremire cyane irimo Awazalendo, FDLR ndetse n'abarundi benshi cyane muri Karemi. Ubwato bwinshi burimo, hagaragaye amato avamo abo basirikare, ndetse bakaba bavuga ngo bagiye gusanga Munigantama hariya za Kwezero, abandi bakajya muri ya misozi y'Indondo bakajya gukora n'ubundi ubwicanyi muri kariya agace. Generali Kasongo Obi yagizwe guverineri wa Ituri ubwo yasimburaga umuguverineri wari uhari, akaba yavuyeho cyangwa se bamukuyeho kubera ko bavuga yuko atumvikanaga n'ingabo z'i Bugande zazaga gufasha cyangwa se gutanga umutekano cyangwa se kurwanya bariya bicanyi baza kwica abaturage bo muri Ituri. Ubwo rero guverineri wari uhari akaba yasimbuwe na Generali Kasongo Obi, ubwo niwe wagize guverineri wa Ituri, akaba ubu nyine aba ari we uri kuhayobora. Reka rero tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka twambuke i Burundi ndetse tugera no mu Bufaransa, aho ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa yatumijwe igitaraganya n'igihugu cye, agiye kubazwa impamvu yitabiriye umunsi wo kwibuka Abatutsi bo mu Rwanda bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ukuvuga ngo rero ambasaderi yari umugore, ubwo uwo mu ambasaderi yitabiraga umuhango hariya mu Bufaransa, ubwo hubatswe urwibutso rwo kwibuka Abatutsi bazize jenoside muri 1994 hariya mu Bufaransa. Murumva ko ari ikintu gikomeye. Ubwo rero nibwo rero hatumijwe ambasaderi, bivugwa ko rero yitabiriye uwo muhango wo kwibuka Abatutsi bazize jenoside muri 1994 b'Abanyarwanda. Ubwo rero niyo mpamvu mu kwitabira uwo muhango bivugwa ko rero uwo ambasaderi yahita yandikirwa urwandiko yuko akenewe, agomba gutaha mu Burundi akajya gusobanurira impamvu yitabiriye uwo muhango mbese wo kwizihiza cyangwa se wo kwibuka muri rusange Abatutsi bo mu Rwanda bo muri 1994 ubwo bicwaga. Ni ukuvuga ngo rero ambasaderi w'u Burundi akaba ariyo mpamvu yatumijweho. Rero mwumve namwe icyo kintu cyangwa se uburyo u Burundi harimo ingengabitekerezo ndetse harimo n'amacakubiri. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu rero yatumijweho. Ubwo rero niyitaba azajya gusobanura impamvu yitabye uriya muhango wo kwibuka Abanyarwanda cyangwa Abatutsi, kuko n'uwamuhamagaje muramuzi, ni umuntu rwose ugira ingengabitekerezo ndetse ukunda no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi hariya mu Rwanda, kandi ari Umurundi, yarabibonye ko hariya mbese hakozwe jenoside. Mwibuke ko ubu nyine igihugu cy'u Burundi bivugwa yuko hariho amaka menshi ari kwitorezamo abantu batandukanye,
ndetse azwi n'atazwi, harimo awazalendo, harimo FDL, harimo n'abarundi, ndetse harimo n'abantu bavuga igiswahili cyane cyane bo muri Tanzania, hariya bari gutozwa mu buryo ngo hariho n'abasirikare benshi bavuga izo ndimi bashyizwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ni ukuvuga ngo wa ngamba za neva zo gutera u Rwanda akaba ari gushaka kuzishyira mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo Burundi bukomeje n'ubundi gushaka guteza akaduruvayi mu karere ka East Africa. Reka rero twumve igisobanuro cy'umugenzi twahamagaye atubwira uburyo nyine w'umurundi abyumva mu mpamvu bashobora kuba bahamagaye ambasaderi w'Uburundi muri France, agomba kujya gusobanura. Abantu bose bari gukeka ko ariyo mpamvu bamuhamagaye, kuva harabonetse videwo yitabiriye uriya muhango yahise ahamagarwa kugira ngo agende. Kandi uyu ambasaderi nibwo yari akimara amezi 3 yonyine yoherejwe mu Bufaransa kujya guhagararira Uburundi mu Bufaransa. Reka twumve ijambo ry'uyu mugabo twabashe kubaza amakuru. Biriko biravugwa, biriko biraca kuri za mbuga ngurukana bumenyi, ariko ikirukuri coco nuko ikete ryanditswe n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu rimusaba yuko yo kwitaba i Burundi byihuta, ryo twararibonye kandi twibaza yuko ari nyakuri atawamubesheye. Rero amakuru ariko aravugwa hirya no hino atangaza abantu benshi bavuga bati uyu mukenyezi yaramaze amezi 3 gusa bamurungitse mu gihugu cy'Ubufaransa guserukira u Burundi. Ntibumva ingene inyuma y'amezi 3 bamatumye ko gihutihuti. Ariko amakuru ariko aravugwa nuko yoba yaragiye mu birori byo kugurura ruriya rwibutso rw'i Paris umukuru w'igihugu Paul Kagame cy'u Rwanda yagiyemwo. Na Macron niho yari, amajambo yavuzwe abantu bya barayakurikiye. Ruriya rwibutso rero n'ikintu gikomeye cyane ku mateka y'u Rwanda, kubona rwashoboye kubakwa mu Bufaransa. Ababizi barazi yuko ari ikintu gikomeye cyane mu mateka. Biravugwa rero yuko uyu mudame yoba yaragiye muri ivyo birori byo kugura urwo rwibutso. Abantu rero benshi bariko barikeka yuko kubona leta ya CNDD-FDD ikimutumako igihutihuti bishobora kuba byavuye kuri uko kuntu yoba yaragiye muri ivyo birori byo kugurura urwo rwibutso. Ibi rero bibaye ari byo ntawe byotangaza, kuko leta ya CNDD-FDD murazi yuko ibyo guhohotera agateka k'abantu ari ibintu bisanzwe cyane. Canke babonye usa n'umuntu agomba kumva gutahura ingorane canke ibibazo by'abantu bitwa ngo n'abatutsi, leta ya CNDD-FDD muca muba bansi nayo. Ni za ngengabitekerezo z'ihonyabwoko zama muri leta ya CNDD-FDD cyane cyane mu bakuru. Ikindi kirenze ko nuko uyu mushikiranganji ajejwe imigenderanire mu Burundi ari umuntu asanzwe afise izo ngengabitekerezo za genocide zikomeye, ku buryo ari mu bantu bahakana na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ibyo yaramaze kubyerekana katari gake. Ntibyotangaza rero yuko iyo mutuma ko cyane cyane ko bariya baserukira ibihugu mu mahanga baba bari munsi y'ubutegetsi bwiwe. Ni ibintu rero bitotangaza benshi hamwe koko boba bamuhoye yuko yagiye muri ivyo birori byo kwinjira ubwo rwibutso rw'abakorewe genocide muri 1994, abatutsi bakorewe genocide muri 1994 mu Rwanda. Nibyo abantu bibaza, si ibintu byoba bitangaje kubona leta ya CNDD-FDD ibikora kubera ico, kuko murazi ivyo iriko irakora byose ngaha mu karere nta kindi atari bya byiyumviro byabo by'amacakubiri. Batagomba kubona ikintu cyose cyitwa ngo n'umututsi, ikintu cyose cyerekeye umututsi muri kano karere. Tubona kenshi
budashaka none niho ahantu haba hashikira ibigwanisho byose barabivuze kuva kera. Hari imyitozo ya gisirikare ikorerwa abagwaruka rw'imbonerakure rubera mu makamba mwamwe ya za Bururi, Mabanda, Mutukura na Mwaro. Mugabo hariho ibindi bigo bitazwi bibera mu ntara za Ruyigi ni Muyinga no mu Kibira, aho abanyagihugu bo nyene bahaba bakubwira bati abantu bakorerwa imyitozo muri aya makambi, bamwe bavuga Ikinyarwanda, abandi bavuga Igiswahili, abandi bavuga Iringara. Abo n'abanyagihugu bivuga yuko aho muri izo nkambi usanga harimwo bamwe baza wazarendo, bamwe bahunga igihe AFCM 23 yafata Uviru ukayivamwo kiriya gihe cyo muri Kigarama mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Benshi mwazi ko bahungiye Burundi bajana n'abasirikare ba Kongo, bajana na wazarendo, bajana n'intera hamwe. Nabo rero bariko baragirisha imyitozo kugira ngo basubire baje ku rugamba bajya ko nibaza ko atari cyane Kongo, kuko turumva yuko bamwe babajyana no ku mupaka w'igihugu Burundi buhana n'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero byo kuvuga ngo imyimenyerezo, imyitozo, imigambi yo kugomba kudurumbanya igihugu cy'u Rwanda, ivyo ntibikiriye agaseseshwa rumuri n'abategetsi basenzemveze nibabisha. Mwarumvise ivyo Terence Ntayiraja serukira Burundi mu Bubirigi yavuze ati gutera i Rwanda ati ni ibintu bisanzwe cyane, ntawo bigira atafise, ntawo reka ko bigira afise uburyo kubikora. Ivyo ntibakibihisha, babivugira ku mugaragaro, ariko rero bize biberere. Dusoza ko bavuye Karemi kugira biyoberanye. Iyi Minembwe rero birumva baravuga yuko baraka hariko harabera nk'icambu abantu bazamukiramo kubaduga Minembwe bava za Karemi bava i Burundi baciye mu Tanganyika. Biriko biravugwa yuko basubiye koko gukomeza urugamba bagomba koko babirangize. Si mu Minembwe hejuru gusa no mu kiyaya ca Rusizi, muri Pendora Rusizi baravuga yuko ariko baritegura rwose kugira ngo bakomeze intambara, barabe yuko bofata za Bukavu, barabe ko bofata za Minembwe za .0, basubire bigarurire ako karere kose. Imigambi nyamukuru baravuga nuko hamwe boshobora gufata za Bukavu n'ahandi boca bagira ko batera n'igihugu cy'u Rwanda. Urumva umugambi wabo ni muremure, murabona n'ivyo bahoramo umushikiranganje ajejwe ivyo kwivuna abansi wa Kongo yahora i Bujumbura, ibyo bapfunditse abasirikare bakomakomeye ba Kongo n'abo Burundi bamaze amasaha 48 bose bari mu nama imbere yuko umushikiranganje w'ukwivuna abansi w'u Burundi ndo wa Kongo babonana bakemeza ibikorwa by'aba expert militaire bari bahejeje gukora. Ibyo byose byo bariko bapfundapfundika ntugire ngo nibindi nivyo kuturumanya aka karere. Rero aka karere biraboneka yuko gashobora gusha kubera ibikorwa bya Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye n'izo ntera hamwe abo bajanike Habyarimana, nta kindi bariko barapfundapfundika atari ivyo ibikorwa byo kugira nabi, byo kwica abantu, byo guhohotera abantu, atakindi bariko barabaziza ari ukubahora gusa uko bavutse basa. Ibyo birababaje, abantu barakwiye guhaguruka bakumva yuko abantu bose bafise ingengabitekerezo za genocide zihonyabwoko bategerezwa kurwanywa muri aka karere n'ahandi nta mahoro tuzobaronkana. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Murakoze namwe.